suncu bosanskih i navijačkih, patriotskih osjećaja, Moni Vušanović odlazi u Beograd i tamo potpisuje jednu miroljubivu izjavu sa Fudbalskim savezom Srbije i Crne Gore. Munibe. Milijardu pitanja imam u ovom momentu u glavi, ali jedno mi je ono nekako sarajevsko prvo na pameti. Šta će Boga ne bio u Beogradu? Yes! Okay! We are fanatic! 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 Yes! We are fanatic! We are fanatic! Yes! Svaki fanatik nek me počne pratit, šal na ramena ću stavit, svaku pobedu ću slavit. Nikad se povuži kad predat, oni trebaju znat da nećemo nikad odustati stat. Lopovi saveza nek se paze i boje, ovo su vojnici koji iza grba stoje. Tuzla, Mostar, Sarajevo, Zenica, Doboj, Banja Luka, nek se vidi plavo žuta. I u Švedskoj, Holandiji ili u Kini, Bosna je u krvi u svakoj mojoj rimi. Čisto srce, čista duša, čisti obraz, biljno polje još ne zna za poraz. Kraljice Bosno, nemoj se više bojat, mi smo tvoj štit i nećemo te prodat. Ako neko vređa, nećemo krenut leđa, ti dani su prošli, sad se sve mijenja. Bliži se dan i stiže taj moment kad ćemo zapalit cijeli savez parlament. Ne znaju da ih možemo srušiti lako, samo nek nastave da kradu ovako. Bosansko-hercegovačkih navijača koji su definitivno zaslužili sva odličja, ukoliko ih uopšte ima, ove naše razorene države. BHF gori, stadion sav, BHF ovo je naš stav. Nek igra za pare koji ima tu želju, al na prvo mjesto stavi svoj grb i zemlju. Spremni u rovu, okrenit stranicu novu, savez i vlada uskoro u grobu. Nemaju Bosnu u srcu, ja sam napadač, nisu moji političari, ja nisam njihov glasač. Nemojte na nas nikad se usudit, vama je